Kai, Pastor Sule. Sule. Mungwa, well, utinilo mumbaya, a ruchi mnogum. Come on, bakwa, tablet youngin. Kai, Sule, Bishi. Set you umweka kakwa kengapa. Kuma badu waluta na ha mnenge wuva duaga. Na ha kwashun sumemi omeme pino. Elie uve aduaga kuma adu otayo. Pastor, we me yeruga. Nigeria never tabe hinge. Yes. Everywhere, kape tabe jela. Always, unku, erin ko une benefit we immediately gaya. Moyam crown ne church ajira aga. Hipe your family ya hene nduwe ya. Kasha kurdu. Okay. Hama sati to kwa hinda fa hine dua derunyi hile to kwa hinda derunyi ye nyai kire yuwa aka kwete monkra nenga mtira ke kwa la tembrega mi yeruga ka kwa la nkra rufanto vana dua yangne gaye yamlu hipe yamu he kwa ne ya ruenga ha ba momba dua shege meru ko re yuwa ka pa mo ko ruralu de we talungunu yemi hige uzona zuwa kwa ya hazuka problem this man Ngapa uo pinja moto la ya shamimi ya tawe na kwa adua na ha shegen ka zadi yange mo kula hati na mema yange agene a tratala na ha ya alu uwe wanko achuku pa wanja kuma o ufati ovana dua na kpaka kankan sa wuza adua hi church yamga shin kuru dupo yin ra kwa mhema adua ngo na ha alu kaza yoro nja ya mhema alu hera bozo adua ungu zan bangura pa alu shami sa kankan over adua hi church yamga aka anga ni adua arupin simba gen yoke hinge ya hachu ba pasen ko ane krango wange kicho jira gawo Oromunga moya mi yeruga bibulo nzumo kakrim hina laji okay iyo ko ala hera wange ga sa itwe yem kire toma pasen ko ayem kiheme okay kanyi kwa jira ye kisuro yana dan kebe fiala kanyi konjinjin yamba yambi yabe kwa kuma yo bibilo ka ave se yange ban yakon u venda evudi yega u yango lukra to solela yanga on van de temps we chin evudi yekon laga na ha veza yao iti kon la yin nege ikoniru c'est pas ba dizer que to ahu si fa huru si fa mango si fa kon we kon ne si fa utiga yanga sira duwe ha kon le to ma bezika se zo se yagaga ufa iboji uo kwane na ha de mo kwa ke bibilo na ha mku waron kwane ne kake taka da luka na ka luka tio changa linyi luka tio changa linyi virusha kundo ataka ruwa akai pa Yesu ka ana anti o onena ko ave ana shakeke ikahansule yo shakeke ikahansule manena gamashe kanjime yo na kuma tatu wa onduga ngu kimbi anti o onena ko ave ana shakeke ikahansule manena gama ashe kanjime yo na kuma tatu wa onduga na hanufa ba mhemba gene mbakase hene die ungunu ne na ha bibilo
e passa se a kai bo se fe shimheme ha makwachi yo ngwati elu ona ha na ha shikonla bamheme kasha igba obibiro na passa se je passa ko konu yamba bo yara na ha na lu ewe igenene o gomashinwa wo chibira ondo ma unguza hene bamhemba wa nao shima yina unengese higene ne ya rula ya mfatioke ayi neve ukla fana do vantio fana do o vantembre gayo na ha kanja higene ne uko vesha keke na ha shiungu guma na shekijime na ha alu mhemba gane na ha ungu hene yo uko vesha keke kwa ungu hide kenge kijime na ha na lolu ko vesha keke ya ve shisha heme tikra kenge kijime ga awo kwa ne wan pa wange yo ma ya kun ya yo ya won da be ya on de hili ba wan be wa fan yes na ha ka ifia ye une ba ngure mare san une fa e kon shu ne ya ifia ya kun le yeru hitio shi yangi ro on na ba ngure mare san une fa kan yi kon ne yo akwa ne he ni wange mo ayangene ngu valon na ha moyo ka tonwa ka utave ne asema shachu shionkuta izurum na ha mo utave wa tave shima ma uyina shimaga na ha zahemenu zana doa to mana god o amwaru kana haya mo vashi ne gba mo chapa shinga na nkere dua kwa sha mo sha na nyo shi mu wa ko be ola ga mo nkra nwo wa ko ala ga wange mo kre to ga sam na ha do alu zu a do a hera kwa za alu za na ha shi ma ho batawe wo to ona na ko ela yo na shi ma itawe